ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. рӯзи даъватшаванда дар доираи оғози маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пуршукӯҳ баргузор гардид. дар ин рӯз ҷавонони худогоҳу ватандӯсти ҷумҳурӣ бо эҳсоси гарми хештаншиносӣ ва иҷрои қарзи фарзандӣ назди ватан модар ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардиданд. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат нақшаи даъватро пурра иҷро карданд. худшиносии миллӣ, меҳанпарварӣ ва дарки баланди ватандӯстӣ, рӯҳия ва ҳамовозии ҷавонони пойтахт баҳри пайвастан ба артиши миллӣ дар рӯзи даъватшаванда ифтихори сартосариро ба вуҷуд овард. дар ин рӯз ба ифтихори шомил шудани ҷавонон ба сафи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши фахрӣ ташкил гардида, волидони ҷавонони ватандӯст аз омодагӣ ва ҳавасмандии фарзандон барои ҳифзи марзу буми кишвар сарбаландӣ баён намуданд. ман Насидинова Саодат, модари Содиқов Муҳаммадҷон, имрӯз ман бо як ғурури миллӣ, бо ифтихор аз ватандориву ватандӯстӣ фарзанди азизи худамро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмат ба ватан модар ва ҳимояи марзу буми кишвар равона сохта истодам. ман шукрона азо мекунам, ки мо модарони тоҷик зери дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ғамхориҳои падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як ватани ободу озод, фазои ором, зери ливои сулҳу ваҳдат зиндагии хубу осоишта дорем. ва ҷавонони мо имрӯз ки ба мактаби мардонагӣ қадам мегузоранд, хизмат ба ватан ин мактаби мардонагист. қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони баору ба номус мебошад. ман ифтихор мекунам, ки фарзанди ман имрӯз бо сари баланд ба сафи артиши миллӣ қадам мегузорад ва ҳамаи ҷавонони кишвар, аз ҳамаи модарони кишвар даъват ба амал меорам, ки барои хизмат кардан ба фарзандони худ ҳеҷ як монеагӣ ба миён наоранд, чунки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ғамхориҳои барои насли ҷавони имрӯза барои қисмҳои ҳарбӣ муҳайё намуда истодааст. ва ман имрӯз аз номи ҳамаи модарони тоҷик дар рӯзи даъватшаванда дуо мекунам, ки ҳамаи фарзандони мо соқу саломат ба хизмати ватан модар рафта, бо сари баланд, бо ифтихори миллӣ, бо номуси баланди ватандорӣ ва дар даст шаҳодатномаи ҳарбӣ ба назди падару модару хоҳару бародар баргарданд. аз тамоми ҳамсолони худ даъват ба амал меорам, ки қарзи шаҳрвандии хешро дар назди ватани азизу маҳбубамон ато намоянд ва зери сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки барои мо ҷавонон шароити арзанда фароҳам овардааст, то хизмати ҳарбиро бо сари баланд ато намоем ва ба назди модарону хоҳарони худ баргардем. зимни ҳамоиш гуфта шуд, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ қарзи асосии шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. вазъияти мураккаби ҷаҳони имрӯз аз ҳар фарди бедордил ва ҷавонони бо нангу номус тақозо менамояд, ки дар самти ҳимояи истиқлоли давлатӣ ва марзу бум аз ҳарвақта дида масъулияти бештар эҳсос намоянд. ҳамзамон таъкид гардид, ки ҳукумати мамлакат барои боз ҳам рушд додан ва фароҳам овардани шароити созгор барои сарбозону афсарони шуҷои ватан пайваста тадбирҳои мақсаднок меандешанд. ҳамовозӣ бо рӯяи баланди ватандӯстӣ дар рӯзи даъватшаванда дар шаҳри Душанбе, ки шумораи зиёди сокинону ҷавононро ҷамъ овард, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати мудофиа, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, аз ҷумла падару модарони даъватшавандаҳо ширкат намуда, ҷавононро бо ин рӯзи пуршараф табрик ва барои адои хизмати софдилона ба нафъи халқу миллат ҳидоят намуданд. тайёрӣ ва омодабошии ҷавонон барои пайвастан ба артиши миллӣ, ки аз рӯи ифтихору ҳавасмандӣ сурат мегирад, гувоҳи он аст, ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе масъалаи тарбия ва низоми тайёрӣ то даъватии ҷавонон хуб роҳандозӣ гардида, даъватшавандаҳо аз рӯи ҳавасмандӣ барои адои хизмати ҳарбӣ имрӯз сафарбар гардиданд. ман Қосимов Суруш, даъватшавандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, бароям бо ҳисси ифтихор аст, ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мегардам. барои ҳимояи марзу буми ватани азизам содиқона хизмат менамоям. ифтихор аз он мекунам, ки фарзанди ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида
خدمت وطن مادر رو میکنند و از همه مادران کشور دعوت میکنیم که فرزندان خود را به خدمت مادر وطن سفربر نمایند. با تکیه به افزودن میل و رغبت جوانان سن دعوتی برای پیوستن به ارتش ملی که امروز سپر با اعتماد عنوان می‌گردد، در اساس دستور رهبریت شهر دوشنبه داوطلبان سرآغاز با راهنمایی در مکتب متحده تکنیکی جمهوریوی تشکیلات مددگار مدافع آموزانیده شده از روی تخصصهای ضروری مطابق طلبات جزء تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر می‌گردند. با این مقصد امروز شهادتنامه و حجت‌های تخصصی در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد. احساس بلند وطندوستی، خودآگاهی و خودشناسی ملی، آمادگی جوانان بهر حفظ مرز و بوم کشور و ادای خدمت حربی امروز محور وطنداری است که از روی افتخار ملی با هم‌آوازی کلی صورت می‌گیرد. در این مراسم باشکوه که در شهر خوروغ برگزار شد، زیاد از 6000 نفر ساکنان ولایت، نمایندگان مقامات دولتی، فعالان و والدان دعوت شوندگان اشتراک داشتند. گسیل جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور در فضای ایدانه صورت گرفته با راهپیمایی با شکوه و چاره‌بینی‌های فرهنگی ادامه یافت. در دایره این جمع تنتنوی جوانان با اراده بدخشان با احترام و صداقت کامل به فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان آمادگی خود را برای حفظ مرز و بوم کشور در سطح بلند نشان دادند. ارتش ملی تاجیکستان در طول تاریخ خیش به یک نهاد قوی و با اعتماد حفظ ثبات ملی و امنیت کشور تبدیل یافته است. سربازان دلیر و شجاع با افتخار و مسئولیت بزرگ برای حمایت مرز و بوم وطن آماده اند. باعث خوشنودی است که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سیاست خردمندانه را پیش گرفته است که به تامین صلح و ثبات، حفظ امنیت ملی و تحکیم دوستی و همکاری با کشورهای همسایه از جمله جمهوری قرقیزستان روانه شده است. در سالهای آخر مناسبت‌های دوستانه و همکاری با این کشور همسایه در اساس احترام متقابل و منفعت‌های مشترک برقرار و تحکیم یافته. این تدبیرها برای تامین صلح و ثبات و رشد همگرایی منطقوی نقش مهم می‌بازند. صلح و ثبات که زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار کشور تامین گردیده است. برقرار گردیدن مناسبت‌های دوستی و همسایگی نیک با جمهوری قرقیزستان نمونه عالی دیپلمات سازنده می باشد. ما امیدوار هستیم که دوستی دو خلق تو ابد پاینده بماند. من افتخار میکنم که در تاجیکستان عزیز زندگی میکنم و امروز در برابر دیگر جوانان بدخشان به صف ارتش ملی میپیوندم. تاجیکستان قرقیزستان همسایگان نزدیک و دوستانی میباشند که ما را تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های مشترک میپیوندند. همسایگی نیک و دوستی بین ملت‌هایمان نه تنها برای امروز بلکه برای نسل‌های آینده نیز مهم است. من با دلپوری به خدمت میروم تا سهم خود را در پایداری صلح و دوستی مردمانمان گذارم. بگذار همیشه دوستی بین تاجیکستان و قرقیزستان مستحکم باشد. خدمت در صف ارتش ملی نه تنها اجرای قرض شهروندی است بلکه مکتب جسارت، صداقت و وطن دوستی است. هر یک جوانمرد شجاع باید برای حفظ صلح و آرامی، استقلال و منفعت‌های ملی سهم خود را گذارد. به شبهه تحکیم ارتش ملی در زمینه غمخوری‌های رهبریت عالی کشور و پیشبرد سیاست عاقلانه مدافعوی کفیل امنیت و رشد استوار تاجیکستان میباشد. امروز در یک تنتنه بس و مهم، یک تنتنه بس و ایدانه اشتراک داریم. این هم باشد سفربر نمودن جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که در بین این جوانان پسر خودم نیز به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای حمایت مرز بوم وطن پیوسته است. این باعث خرسندی و خوشحالی تمام مردم جمهوری تاجیکستان مز مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان است که این عنعنه را یعنی این پرچم را ولایت مختار کوهستان بدخشان طی چندین سالها از دست نداده. در روز اول سفربر نمودن جوانان را به پررگی از 100% زیاد به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل می نماید و دایر می گردد.
падару модарони сарбозони оянда бо ифтихор ва самимияти баланд фарзандонашонро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ гусел намуданд. изҳор доштанд ки ҷавонони бадахшон ҳамеша ватандӯсту шуҷоъ буда барои ҳифзи ватан модар омодаанд. ҳамасола дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон теъдоди зиёди фарзандони хизматчиёни давлатӣ низ барои иҷрои масъулияти шаҳрвандии худ ба сафи артиши миллӣ пайваст мешаванд. хизматчиёни давлатӣ зимни суҳбат таъкид карданд ки хизмати ҳарбӣ дар тоҷикистон на танҳо вазифаи шаҳрвандист, балки нишонаи садоқат ба давлату миллат мебошад. имрӯз артиши миллии тоҷик бо шароити мусоид, таъминоти техникӣ ва сатҳи баланди омодагӣ яке аз рукунҳои муҳими давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз фарзанди ман низ дар қатори ҳазорҳо нафар фарзандони далеру ҷасур ва диловару ватандӯсти тоҷик ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил мешавад ва ман ҳам ифтихор дорам ва ҳам сарбаланд аз он ҳастам ки фарзанди ман дар замони соҳибистиқлолӣ тарбия ёфт, таълим гирифт ва имрӯз омодааст ки ба ватан модари худ хизмати содиқона намояд ва ман боварии комил дорам ки на танҳо фарзанди ман балки кулли фарзандони тоҷикистон қарзи ватандории ватанпарастии худро дар назди модар ватан тоҷикистони азизу маҳбуб иҷро хоҳанд кард ва бо сари баланду сарфарозӣ ба диёру ба назди волидони худ бархоҳанд гашт. роҳбарияти вилоят зимни суханронии худ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои доимӣ нисбат ба ҷавонон изҳори сипос намуда таъкид кард ки фарзандони бадахшон ҳамеша дар сафи пеши ҳимоягарони ватан қарор доранд ва маротибаи 12 садоқати худро ба сарвари давлат ва халқи бузурги тоҷикистон бо иҷрои нақшаи даъват дар як рӯз 100% нишон доданд. ҷавонони синни даъватӣ дар рӯзи аввал ба комиссарияти ҳарбии вилоят ҳозир шуда баъди гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои хизмати ватан омода гардиданд. ҳар яки онҳо бо ҳисси баланди ватандӯстӣ аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷумла ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Шуғнон, Рошқала, Ишкошем, ноҳияи Баландкӯи Мурғоб ва шаҳри Хоруғ сафарбар шуданд. хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавонмард ба ҳисоб меравад. ман имрӯз ифтихор дорам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар мегардам. ҳарчанд як писарам бошам, хизмат ба халқи ватан ва ҳимояи номуси онро вазифаи аввалиндараҷаи худ мешуморам ва имрӯз бо сарбаландӣ аз комиссарияти ҳарбии ноҳияи Рӯшон сафарбар мешавам. ман ифтихор дорам ки сарбози ватани азизам мешавам ва имрӯз ман ба дилпурӣ ба сафи артиши миллӣ мепайвандем. зеро медонам ки ҳимояи хоки муқаддас вазифаи шахсан ман ҳар як ҷавонмард аст ва ман омодам ки номуси тоҷикро ҳифз намоям ва ҷасорати иродаи қавмӣ дар ҳифзи амнияти ватан самгузор бошам. чун расми тоҷикона модарони бадахшонӣ фарзандони худро бо маросими нонгазон ба ҳимояи марзубуми ватан сафарбар намуданд. мо собиқадорони меҳнат бо ифтихоре бо ҷавононе ки имрӯз ба хизмати ҳарбӣ сафар мешаванд роҳи сафед мегӯем. умедворем ки ҳамин тавре ки мо дар давраи худамон барои ободии ватани азизамон тоҷикистон кор ва заҳмат кашидем, имрӯз насли ҷавонон масъулият ба қарзи хешро иҷро намуда дар ҳимояти ватан сам хоҳад гузошт. маврид ба зикр аст ки барои боз ҳам бо шукӯҳтар гузаштани маросими бо тантанаи гусели даъватшаванда аз вилояти Бадахшон барномаи фарҳангии ҷолиб бо иштироки ҳунармандони маъруфи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. суруду таронаҳои ватандӯстона ва рақсу бозӣ ба маъракаи гусели сарбозон ранги идона бахшиданд. дар чунин фазои гарму самимӣ ҷавонони бо ирода ва бо виқори вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сафи артиши миллӣ гусел карда шуданд. дар майдони қисми ҳарбии маҳаллаи Сомонон даъватшудагони ноҳияҳои Лач, Сангор, Рашт, Нуробод ва Нуробод барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳозир гардиданд ки он аз ҳисси баланди ватандӯстии ҷавонон шаҳодат медод хизмати ватани азизамонро адо намоянд. дар расми гусели навазкарон раисони ноҳияҳои минтақаи Рашт, намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, падару модарони даъватшудагон ва собиқадорону фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. дар оғози чорабинӣ қайд гардид ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон кафили амнияту якпорчагии давлати соҳиби истиқлоли азизамон буда хизматчиёни ҳарбӣ ҷузу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзу бӯми ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи
ساکنان مملکت سهمی بزرگ دارند. امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر می‌گردم و شکرانه از آن را می‌کنم که ما امروز دولت ملی خود را دارا هستیم. خدمت به وطن مادر را شرف می‌دانم، زیرا این دو مفهوم از خردی برایم مقدس و نجیبند. جوانان نیروی با اعتماد، امنیت دولت و ملت، سرچشمه تشبس‌ها و منبع اساسی کادرها میباشند. من بعد از ختم دانشکده‌های آموزگار جمهوری تاجیکستان و صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان حاضر شدم و میخواهم خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا نمایم. شکرانه وطن آباد میکنیم که پیشوای معظم ملت برای ما جوانان چنین شرایط‌ها را مهیا کرده است و با همه جوانان گفتنی هستم که بیان و مثل برادران خدمت وطن مادر را سربلندانه اجرا نمایم. در روز یکم دعوت بهاری به صف ارتش ملی جوانان نومیه‌های منطقه با درک مسئولیت و حس بلند وطن‌دوستی حاضر شدند. این روزها برای خدمت در حوزه‌های نظارت مملکت و خاطر کارهای من امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده بهر حمایت مرزبان کشور آماده هستم. من از تمام جوانان جمهوری دعوت به عمل می‌آورم که بهر حمایت مرزبان کشور آمده به صف قواهای مسلح داخل شده خدمت حربی را با یک افتخار بلند به اتمام رسانده. هر سال در سراسر جمهوری عزیزمان روز 1 اپریل دعوت بهاری شهروندان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آغاز می‌گردد. برای هر جوان پسر این روز فراموش نشونده است، زیرا برای محافظت مرز بومی وطن عزیزمان کمر همت بسته و کمیسریت ناحیه حاضر شده برای ادای قرض فرزند خود در نزد وطن مادر وظیفه مقدس شهروندی خود می‌دانیم. ما جوانان باید از خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نهراسیم و دائما برای خدمت آماده باشیم. نوازکارانی که کورس‌های رانندگی را ختم نمودند شهادتنامه رانندگی سپرده شد. و پدر و مادران با حس بلندی وطن دوستی ابراز می‌داریم که شما دائما آسوده بخوابید، چون که ما ضمن ادای خدمت حربی دائما غیر و دلیر هستیم. در مرکز نظامی به خاطر باز هم بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و مهارت ملکه جنگی سربازان مشق‌های نظامی آماده نموده خود را پیشکش نوازکاران و دیگر مهمانان کردند که آن از جسارت و وطن‌دوستی، زیرکی سیاسی و آمادگی به حفظ مرز کشور عزیزمان تجسم کرد. با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده صادقانه به وطن و ملت خویش خدمت میکنم. باوری دارم که ما دعوت شوندگان خدمت حربی را ادا نموده و سر بلند به نزد نزدیکان و پیوندان خود برمیگردیم و از پای آموزش علم و هنر و کار و فعالیت گردیده تحت راهنمایی‌های پدرانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در آبادانی این وطن بهشت آسایمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. پسرم بعد خدمت دانشگاه ملی به صف قوای مسلح سفربر کردیم. شخصا خودم اول اومدیم از قسم نظامی دیدن کردیم، حالتش خوب به این وای شکرانه تنجی دولت ما میکنیم. صلح ثبات و آرامی برای همین توصیه میتیم جوانان را که اونا خدمت وطن بکنند. خدمت وطن مادر قرض شهروندی هر یک جوانمردی وطن دوست است. امروز نوازکاران با این جسارتشان همچون قهرمان برای نسل‌های آینده به شما رفته شایسته افتخار وطنی عزیزمان میباشند. ما مادران تاجیک از آن روز فخر میکنیم که فرزندان ما میخواهند به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت وطن و مادر را ادا نمایند. ما مادران دست دعا برداشته از چنین دولت تنج آرام، از چنین پیشوای غمخوار، اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شکرگزاری میکنیم. آرزو دارم که فرزندان ما صحت و سلامت رفته خدمت وطن و مادر را ادا نموده سربلندانه به نزد والدین خود برگردند. من همچون فرزند خود را به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر نموده احترام داریم که در آینده مثل فرزندان دلیر و شجاع جمهوری تاجیکستان همه فرزندان ناحیه رشتان زمین به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت می‌نمایند. در اصل حاصل نوازکاران دعوت شدگان ابراز داشتند که خدمت در صف قواهای مسلح باعث افتخار هر یک جوان وطن‌دوست بوده. این را تنها جوان پیشه می‌نماید که حس بلند وطن‌دوستی داشته با پیروی از گذشتگان خود همیشه برای حمایت مردم وطن آماده باشد. محض با درک مسئولیت و همکاری‌های ساختارهای دهه‌دار 5 ناحیه منطقه در روز اول نقشه دعوت بهاری را ایجاد کرد. در انجام جامعه تنتنوی هنرمندان با برنامه هنری برآمد کرده خاطر اهل چاره‌بینی را شاد کردند.
خدمت حربی نشانی روشن احساس وطندوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان میباشد. نسل جوان در صف قواهای مسلح مملکت خدمت نموده، درس شجاعت و مردانگی آموخته برای حفظ مرز و بوم وطن کمر همت میبندند. این است که همساله از 1 اپریل سر کرده در شهر و ناحیه‌های مملکت مراسم باشکوه گسیل جوان پسران به صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند دایر میگردد. این چاره‌بینی در ناحیه فرخار با انعکاس واقعی روحیه خویشتن‌شناسی و وطنپروری صورت گرفته، آن در دیدمانگاه سرحدی رقم 6 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به طور خاطرمان و تنتنوی صورت گرفت. معلوم که به صف قواهای مسلح مملکت جوانان جسمانی و روحان سالم فرستاده میشوند و در این سمت تدبیرهای مهم اندیشیده شده. در کمیسریات حربی از حساب متخصصان با تجربه ساحه تندرستی هر یک دعوت شونده از معاینه طبی گذرانده میشوند. رهبریت ناحیه والدین نوازکاران و سابقه‌داران ساحه برآمد کرده ابراز داشتند که جای افتخار و شرف است که امروز با شادی و سرور و تنتنوی یک گروه جوانان وطندوست فرخار باستانی را به صف ارتش ملی گسیل می‌نماییم. باور داریم که این جوانان با ننگ و ناموس ما چون دیگر جوانان وطنمان برای حمایت مرز و بوم کشور، سرحد دولتی، حفظ شرف و مادر وطن به صف قواهای مسلح تاجیکستان شامل می‌شوند. در واقع فضای مناسب چاره‌بینی که از سیمای درخشان و پر افتخار دعوت شوندگان و والدین آنها جلوه می‌داد، بیانگر آن است که هر نفر آنها امروز با امر دل و محبت به مرز و بوم تاجیکستان راه خدمت را در صف قواهای مسلح مملکت انتخاب کردند. خوشحال از آنم که امروز با خواهش خودم بس خدمت حربی آماده هستم. من میخواهم خدمت رو با سر بلند ادا نموده و با نزد پدر مادر خود برگردم. تشبوس سری وقت حاضر شدن جوان پسران به کمیسریات حربی ناحیه فرخار برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قواهای مسلح دلیل آن است که امروز جوانان ناحیه از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی می‌نمایند و یگان چیز مانع صد راه این جوان پسران با ننگ و ناموس ناحیه فرخار شده نمی‌تواند، زیرا که جوانان دلاور و با ننگ ناحیه با عزم و اراده قوی وطندوستانه این تشبوس را پیش گرفتند و به واسطه از مسئولیت بلند آنها در راه حفظ مرز و بوم و منفعت‌های ملی کشور گواهی می‌دهد. من علیمو محمد ساکنی جماعت 20 سالگی با کمیسریات حربی حاضر شده و می‌خواهم که خدمت وطن را رفته ادا نموده به سر بلند به خونه‌ام برگردم. حمایت نعمت‌های مقدس چون آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر یک فرد با ننگ و ناموس، وطندوست و وطنپرور و خودشناس و خودآگاه بوده. جوان پسران خدمت در صف قواهای مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی، مکتب متانت و مردانگی و دلیلی و با همتی می‌حسابند. پدر و مادران دعوت شوندگان نیز مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعا هم جسور و وطندوست را تربیت نمودند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند. مادر 6 فرزند کنجی که میخواهم که برای خدمت نبیاید. هزار با شکر دولت تنجیب امنی و امامعلی رحمان میکنم، هزارها با شکرانه میگم تنجیب امنی باشه، فرزندام با سر بلند برم با سر بلند بیایم. من عارفشاه جوبیروف شهروند ناحیه فرخار استقامت کننده جماعت 20 سالگی دهه نوروز امروز فرزند خود را به خدمت وطن پدر و مادر گسیل می‌نمایم. پورا یعنی 100% اجرا گردیدن نقشه دعوتی بهاری در روز اول چاره‌بینی از آن گواهی می‌دهد که جوانان ناحیه فرخار احساس مقدس حمایت خاک وطن را بالاتر از همه ارزش‌ها گذاشته آمادگی خویش را برای حفظ سرزمین اجدادی نشان دادند. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تکیهگاه دولت و سپری با اعتماد ملت بوده، محض با شرافت، صداقت و جسارت کسبی، مردانگی و خدمت شبانه روزی افسران و سربازان در کشورمان صلح و ثبات پایدار بوده، مردم زندگی آسایشته دارند. همزمان بهر خوش و خاطرمان گذراندن این معرکه مهم سیاسی، برنامه رنگین کنسرتی اهل فرهنگ ناحیه با سرود و ترانه‌های دلاشوب و وطندوستانه پیشکش گردید که به چاره‌بینی حسن و تراوت تازه بخشید. خدمت در صف ارتش ملی، حمایه مرز و بوم وطن و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی رسالت پر افتخاری هر فرد وطندوست است. با درک همین مهمیت، جوانان دهات وارغ و چرکو اختیاری به خدمت حربی می‌روند. دوامی چند سال می شود که در دهات وارغ و چرکوی شهر اصفهان در روز اول دعوت جوانان به صف ارتش ملی نقشه بر زیاد تامین می گردد و در جمهوری از اولین شده از اجرای نقشه مژده می دهند. با پشتیبانی از سیاست سازنده و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان
родмардони деҳоти ворух бо амри дилу виҷдон ба хизмати модар ватан раҳсипор мешаванд. дар чорабинӣ бошукӯҳ ки ба ифтихори гусели наваскарон доир шуд, диловарон, пиру барно ва волидони онҳо бо ифтихор аз ин ватани ободу озод ва пойдории сулҳу субот изҳор доштанд ки хизмат дар сафи артиши миллӣ қарзи ҷавонмардии ҳар як навҷавон мебошад. шод аз он ҳастам ки имрӯз дар қатори дигар ҷавонони далеру шуҷои ватан ба сафи артиши миллӣ мепайвандам. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромадҳои худ таъкид менамоянд ки ҷавонон ояндасози миллатанд. ин эътимод ва боварии ҷаноби олӣ моро вазифадор мекунад ки аз ҳар вақти дида бештар ҳушёр, зирак ва доно бошем ва муҳофизи хоки ватани худ бошем. ифтихор аз он мекунам ки набераи ман имрӯз дар қатори фарзандони бароманди далери ворух ба хизмати модар ватан мераванд. ҳаракат мекунем ки ҳисси ватандӯстӣ фарзандони худро баланд бардорем ва онҳо ҳамеша содиқона ба ватан хизмат кунанд. ватан аз ин далерони шуҷоъ ҳамеша ифтихор мекунад. қобили қайд аст ки чун анъана ин навбат ҳам дар рӯзи нахустини даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ нақшаи даъват дар деҳоти ворух 107% иҷро гардид. дар ин гӯшаи зебои ватан фарзандони шахсони мансабдор низ ҳисси баланди ватандӯстӣ нишон дода ба хидмати модар ватан раҳсипор мешаванд. чунин мешуморам ки ҳар нафари худогоҳу ватандӯст ифтихори миллӣ дошта ва шахси банангу номус бояд ба ватан хизмат намуда барои ҳифзи марзу буми он садоқатмандона тайёр бошад. аз ин рӯ мо ҷавонони далеру шуҷои ворух дар иҷрои рисолати пуршарафи ватандӯстӣ омода буда با سرفرازی و با روحیه بلند وطندوستی به خدمت حربی میرویم. امروز با افتخار و با سربلندی میگویم که فرزند من بابای یاسین جان به خدمت حربی میروند. من امروز یکی از مادرانی خوشبختم که رسالت مادرانم را در نزد خلق و وطن اجرا مینمایم. дар деҳоти чоркӯҳ ба муносибати гусели диловарони чоркӯҳӣ чорабинии идона баргузор гардид. чун солҳои қаблӣ дар рӯзи нахустини оғози маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар деҳоти чоркӯҳ нақшаи даъват таъмин гардид. ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва муқаддас донистани марзу буми ватан боиси он гардид ки ҷавонон бо амри дилу виҷдон ба хизмати ҳарбӣ раванд ва нақша дар рӯзи нахустини даъват таъмин шавад. пас аз хатми мактуби миёна ба хизмати ватан модар меравам. ватан ифтихор, шаъну шараф, нангу номус ва обрӯи эътибори мост. хизмат ба ватан қарзи фарзандии мо ҷавонон мебошад. ман боварӣ дорам ки ин ҷани ман албатта бо сари баланд хизмати модар ватанро ба ҷо оварда софдилона содиқона хизмат намуда ба пеши падару модари худ бармегардад. ҷавонони деҳоти ворух ва чоркӯҳ ҳамчун пайравони асили пешвои муаззами миллат бо сарбаландӣ ва ифтихори бузург ҳар сол ба хизмати модар ватан мераванд. мушоҳида мешавад ки маъракаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар деҳоти ворух ва чоркӯҳи шаҳри исфара ба як маъракаи шодиву нишод табдил ёфта. волидон фарзандонашонро бо ифтихори зиёд ва сарбаландӣ ба аскарӣ гусел мекунанд. ман имрӯз ҷани ман қаюму билолхон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуда истодааст. натиҷаи тарбияи ватандӯстӣ ватанпарварӣ буд ки ӯ ба хизмат рафта истодааст. ин ҷавонон ки имрӯз ба хизмати модар ватан мераванд барои насли наврас намунаи ибрат ва шоистаи пайравӣ хоҳанд буд. сокинони деҳоти ворух ва чоркӯҳ дар симои ин ҷавонон фарзандони содиқи ватан, сипари боэътимод ва баҳодурони хешро мебинанд. пиру барно дар маъракаи гусели наваскарон суруру шодмонӣ намуда муҳофизони ватанро бо сарбаландӣ ба хизмати ҳарбӣ гусел намуданд. дар заминаи татбиқи фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони синни даъватӣ ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти Хатлон чорабинии рӯзи даъватшаванда баргузор гашта. ҷавонон бо рӯҳияи баланди худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ барои адои хизмати ватан раҳсипор мегарданд. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ бо иштироки масъулини мақомоти давлатӣ, фаъолон, даъватшавандаҳо ва волидони онҳо чорабинии бошукӯҳи рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар рӯзи даъватшаванда субҳу рӯзи ноҳияи Вахш ҷилои самимонаи ватандорӣ дошт. мо ҳама якҷоягӣ шукронаи ваҳдат кунем, душманони тоҷиконро сахт дар ҳайрат кунем.
گر بخواهیم تاجیکان سرسبز باشند در جهان، یک دعای نیک بهر سرور دولت کنیم. با مادرانی که امروز فرزندان خود را، جگربندان عزیز خود را به صف قوه‌های مسلح روانه میکنند مراجعت کرده گفتنیم: مادران گرامی قدر، مادران عزیز و مهربان، بهر فرزندان خود دعای نیک کنید که تا خدمت وطن مادر را به سر بلند ادا کرده به نزد والدین برگردند. جوانان با اور و ناموس و وطندوست نوحیه با صدای وطن بهر حفظ مرز و بوم کشور صداقت بی‌پایان خود را بهر آمادگی و شامل شوی به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان نشان دادند و در روز یکم نقشه دعوت جوانان در نوحیه وخش 100% اجرا گردید. در این روز فرح بخش جوانان نوحیه وخش اختیاراً به کمیسریت حربی نوحیه آمده ابراز نمودند که میخواهند قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت تاجیک اجرا نمایند. در زمینه اجرای دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایومالی رحمان شرایط خدمت در قسم‌های نظامی با مراتب بهتر گردیده است که جوانان با روح الهام قوی خدمت حربی را ادا نموده سربلندانه به نزد والدینشان برمیگردند که این مایه افتخار و سرفرازی هر یک پدر و مادر میگردد. من بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم با صف قوای مسلح شامل گردیده خدمت حربی خویش را ادا نمایم. منتداری خود را اولا با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح گنرال ارتش محترم ایومالی رحمان میرسانم که ما جوانان را پیوسته زیر توجه خود قرار داده در کدام سمت نباشد نسبت همان دستگیری و غمخواری ظاهر می نماید. از تمام جوانان خواهش می نمایم برای حفظ وطن همیشه آماده باشند. ما مادران شکرگزار از آن هستیم که در دوران صلح و ثبات و صاحب استقلالی عمر به سر برده ایستاده‌ایم. من همچون یک زن مادر توانستم فرزند خود را تربیت درست نمایم. فرزند من سلیخ اکبرعلی محکمویچ امید خاندان من است. من در دل او مهر و محبت وطن را انداختم. من از چنین فرزند شجاع دلیر فخر می نمایم. ما مادران خوشحال از آن هستیم که دلیران ناحیه‌مان قدم‌های استوار با دل گرم به خدمت وطن مادر رفته ایستادند. خدمت به وطن مادر برای هر یک جوانمرد باننگ و ناموس تاجیکستان قرض شهروندی می باشد. از این رو هر یک جوانمرد باید رسالت خود را در نزد وطن و ملت خویش با خدمت صافدلانه و روحیه جوانمردانه اجرا نماید. محض توسط خدمت در قسم‌های حربی جوانان آب و تاب می‌یابند و همچون مردان شجاع وطن به کمال می‌رسند و در برابر این دانش و ملکه سیاسی خود را بلند برداشته حفظ مرز و بوم و هر یک وجب زمین تاجیکستان عزیز را برای خود شرف و افتخار می‌دانند. امروز نبیره خودم حرمتعلی را با این صف قواهای مسلح گسیل کرده ایستاده‌ایم. بسیار خرسند هستیم. بعد ختم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان آماده است که رفته خدمت خلق و وطن، خدمت مادر وطن را با سربلندانه ادا نماید. ما زنان و مادران هر فردی جامعه وظیفه‌دار هستیم که جواباً با این قدر غمخواری های پیشوای معظم ملت زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست نداده جوانان را، نسل‌های آینده ساز را در روحیه وطن دوستی، در روحیه افتخار بلندی وطنداری، در روحیه ارج گذاشتن با مقدسات ملی تربیت نماییم. خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب حیات است، زیرا آنها محض در دوره خدمت عسکری امکان دارند که ماهیت مفهوم‌های وطن، دولت و ملت خود را به خوبی درک کرده سبق دلیری و شجاعت و صداقت آموزند. هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه وخش سرود و ترانه‌های دلنشین و وطن دوستانه را پیشنهاد اهل چورابینی نمودند و جوانان در وضعیت خاطرمان با حس بلند وطن دوستی، صداقت به خلق و کشور عزیزمان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده شدند.
артиши миллӣ бузургтарин дастоварди замони соҳибистиқлолии мамлакат ба шумор рафта омили асосии нигоҳдории давлатдории миллӣ маҳсуб меёбад. адои хизмат дар сафи артиши миллӣ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург ба шумор рафта мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳампарастӣ дониста мешавад. инак дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар чорабинии тантанавии сиёсии фарҳангӣ рӯзи даъватшаванда дар фазои сулҳу оромӣ оғоз гардид ки навазкарон шиору парчам бар даст то майдони ҷашнгоҳ роҳпаймоӣ намуданд. ҳукумати кишвар пайваста барои таҳкими қудрати мудофиавӣ ва фароҳам сохтани шароити беҳтарини хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ тадбирҳои судманд меандешад. бо беҳтар гардонидани шароити хуби буду бош, таҳкими заминаи моддию техникии қисмҳои ҳарбӣ, сол то сол сафи ҷавононе ки бо ихтиёри худ ба хизмати ҳарбӣ мепайванданд афзоиш ёфта истодааст. бояд тазаккур дод ки имрӯз дар рӯзи аввали даъват шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон нақшаи пешбинишударо 100% иҷро намуда, нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пурра таъмин гардид. дар воқеъ шароити арзанда ва бедор намудани ҳисси меҳампарастӣ дар ниҳоди ҷавонон, ҷалби онҳо ба хизмати ҳарбӣ ва дуруст ба роҳ мондани корҳои тарғиботӣ далели он аст ки имрӯз ҷавонони худогоҳу хештаншинос ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста харзи хешро баҳри хизмати давлатӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ софдилона адо намуда истодаанд. ин даъвати дуюм аст ки ҷавонони диловару ғайюр ихтиёран ба сафи артиш пайваста нақшаи даъват дар вилояти хатлон дар рӯзҳои аввал ба пуррагӣ таъмин мегардад ки ин ташаббус дар солҳои соҳибистиқлоли давлатӣ дар вилоят падидаи беназир аст. таҷлили бошукӯҳи рӯзи даъватшаванда дар майдони донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав бо иштироки роҳбарияти вилоят, масъулини мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, навазкарон ва модарони онҳо доир гардид. зикр кардан ба маврид аст ки ҷавонони шуҷоъ ва далери вилояти хатлон маъракаи даъвати баҳориро дар рӯзи аввал ва пеш аз муҳлат ҷамъбаст намуданд ва ба хизмати содиқона ба ватан раҳсипор мегарданд. бояд гуфт ки мардуми шарафманди Тоҷикистони соҳибихтиёр дар симои хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат фарзандони бонангу номус ва далеру шуҷои худро мебинад ки ба савганди ҳарбӣ ва халқу ватани худ ҳамеша содиқанд. артиши миллӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ таҳти роҳбарии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи пурифтихореро тай намуда аз лиҳози маҳорати низомӣ ва иқтидори мудофиавӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардидааст. дар идомаи чорабинии сиёсии фарҳангӣ зикр гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун шоҳсутуни давлати соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба як сохтори муназзаму муосир ва боэътимод табдил ёфтааст. дар анҷоми чорабинӣ барномаи фарҳангии аҳли фарҳангу ҳунари вилоят ки иборат аз таронаву сурудҳои ватандорӣ буд, барои болидарӯҳии иштирокдорон пешниҳод гардонида шуд. рӯзи нахустини оғози маъракаи муҳими даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ рӯзи даъватшаванда дар шаҳри Кӯлоб дар назди комиссарияти ҳарбӣ баргузор гардид ки ҷавонони зиёде бо амри дил ба хотири ҳимояи марзу буми ватан ба ин ҷо ҷамъ омаданд то ки хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро намоянд. дар ин чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, собиқадорон, волидайни даъватшудагон иштирок карда навазкаронро ба хизмати содиқона баҳри ҳифзи марзу буми кишвар намуданд. баромадкунандагон иброз доштанд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавон буда, онҳо бояд аз ин мактаби мардонагию ҷасурӣ гузаранду вазифаи муқаддаси худро бо сарбаландӣ дар назди халқу ватан ва миллат ба ҷо оварда сулҳу оромӣ, амнияти кишварро бо дилу ҷон ҳифз намоянд ва садоқати худро ҳамчун муҳофиз ва такягоҳи боэътимоди ватану ватандорӣ собит созанд. боиси ифтихору сарбаландӣ аст ки бо талошҳои пешвои миллат сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари соҳибистиқлоламон соҳиби артиши миллии бонизом гардидааст ва суханони президенти мамлакат тавонбахши рӯҳу ҷони ҳар як фарзанди содиқ ба ватан аст ки чунин гуфтаанд: хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баёнгари ору номуси баланди ватандории ҳар як ҷавонмард ба ҳисоб меравад, зеро хизмат ба ватан ва ҳимояи марзу буми аҷдодӣ барои ҳар яки мо қарз ва ҳам фарз аст.
خدمت در صف قواهای مسلح یکی از نشانه‌های محبت به وطن است. برای خدمت باشد با توفیل تلاش و زحمت‌های شبانه روزی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شدند. حالا قواهای مسلح به یک ستون مقتدر حمایت مرز و بوم و تمامیت ارضی کشور تبدیل یافتند. دولت تاجیکستان و مردم تاجیک در شخصیت افسران و سربازان قواهای مسلح محافظان با اعتماد وطن را می‌بینند و به آنها افتخار دارند. این است که اکثر جوانان کلوبشهر بوستانی با حس بلند شهروندی به کمیسریات حاضر شدند و نتیجه این است که دعوت بهاری نوسکران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با پررگی یعنی 100% اجرا گردید. و با باوری میتوان گفت که جوانان دلیر و جسور ما با خدمت صادقانه کردن به وطن نام و خاطره نیک گذشتگان را پاس داشته، ننگ و ناموس خلق را حفظ نموده به آیندگان همچون نمونه عبرت مردانگی معرفی میگردند. روزی دعوتشونده در شهر کلوب با برنامه فرهنگی و رقص‌های نوسکران و والدین خاطرمان انجام یافت. در روز اول دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، جوانان زیادی خویشتنشناس ناحیه دنغره با امر دل برای اجرای قرض شهروندی خود به کمیسریات حربی ناحیه حاضر شده، رضایت خود را برای شامل شدن به ارتش ملی بیان داشتند. زیرا خدمت به وطن قرض شهروندی هر یک جوانی با ننگ و ناموس به حساب رفته. تامین امنیت مرز و بوم کشور، زندگی آسایشته مردم از خدمت صادقانه و هوشیاری و چالاکی افسران و سربازان وابستگی دارد. زیاده از 200 نفر محافظان آینده وطن با حس بلند خویشتنشناسی و میهنپرستی با خواندن سرودهای وطن دوستانه راه جانب مکان برگزاری چاره‌بینی گرفتند. نتیجه مسئولیت بلند جوانان دعوتی بود که ناحیه دنغره در روز اول نقشه پیشبینی شده را به پررگی اجرا نمود. با خاطر گسیل نوسکران به صف قواهای مسلح کشور در قسم نظامی 13483 بی ناحیه دنغره چاره‌بینی تنتنوی دایر گردید که در آن مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، والدین دعوتشوندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه جمع آمده بودند. مسئولین ابراز داشتند که جوانان ما باید حمایتگر منفعت‌های ملی باشند، چونکه حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس هر فرد وطن دوست می باشد. گفته شد که دوام سالهای آخر صدها نفر جوانان ناحیه دنغره در جزو تامهای قواهای مسلح کشور سربلندانه خدمت مادر وطن را ادا نموده با چالاکی و هوشیاری خویش در حفظ مرز و بوم میهن حصه مناسب گذاشتند. همچنین سربازان آینده و والدان آنها با یک صمیمیت تام نسبت حفظ مرز و بوم وطن نزد حاضرین برآمد نموده ابراز داشتند که در زمان صاحب استقلالی که تمام شرط و شرایط‌ها بهر خدمت همه‌جانبه سربازان و افسران در قسم‌های نظامی فراهم آورده شده است، باید هر یک جوان وطن دوست بهر اجرای سروقتی قرض شهروندی خویش بچون و چرا حاضر گردد. یک قسم جوانان دعوت شده برابر شامل شدن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همزمان صاحب شهادتنامه رانندگی گردیدند. گفته شد که در روند تقویت بخشیدن کارهای فهماندهی بهر بلند برداشتن حس وطن دوستی و اشتراک بچون و چرای جوانان به صف قواهای مسلح برابر دیگر بخش‌های مربوطه همچنین اهل جامعه و پدر و مادران نقش مهم دارند. ای وطن جنتی روی زمین همچو مادر هستی بر جانم خرید. سپس به مناسبت گسیل نوسکران به خدمت مادر وطن جهت روح بلندی ایشان از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه برنامه جالب کنسرتی عبارت از سرود و ترانه‌های ترنمگر مهر و صداقت به وطن منظور اشتراکچیان چاره‌بینی گردانیده شد. چاره‌بینی گسیل نوسکران در ناحیه خوالینگ نیز در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید که در آن جوانان دعوت شده، والدان آنها و کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. در این اثنا رهبریت ناحیه از شرایط‌های فعلی خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و درک بلند مسئولیت جوانان شجاع میهن در راه حفظ مرز و بوم سرزمین اجداده یادآور شد. گفته شد که محض با شرافت غمخواری‌های بی‌نظیر سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و خدمت صداقت
سخاوتمندانه هیئت شخصی قواهای مسلح، مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان در یک مدت کوتاه تاریخی امکانیت مستقلانه حمایت نمودن مرد وطن را به دست آورد و امروز جوانان وطندوست ما را می‌سازد که در حمایت مرزبوم این سرزمین همیشه آماده باشند. پیشروی دولت و دستگیری‌های محترم پیشوای معظم ملت امام علی رحمان ما را وادار ساخت که آمده در کمیسریات حربی خود را ثبت نام کرده و به خدمت حربی وطن مادر روانه شده و سر بلند به نزد پدر و مادر خود برگردند. با این مقصد در این چهاربینی حاضر شده و می‌خواهم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت حربی را ادا نمایم و می‌خواهم در آینده نیز به خلق دولت خود خدمت نمایم. خدمت به وطن مادر مکتب بزرگ تربیت اراده، جسارت، شجاعت و وطنداری ارزیابی گردیده. تاکید شد که خدمت حربی مثال روشن وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان میباشد. در شعور نورسان و جوانان ساختن حس محبت به دیار، کشور و سرزمین وظیفه پدر و مادران، جامعه و آموزگاران دانسته شد. امروز شکرانه از آن میکنیم که در چنین دولت صاحب استقلال زندگی نموده، سرور عاقل و دانا چون پیشوای معظم ملت داریم. امروز جوان پسران به صف قواهای مسلح سفربر کرده می شوند و ما جوان دختران دوران صاحب استقلال و جوان پسرانی که خدمت وطن را ادا نموده در زندگی استوارند تکیه می نماییم. همساله از حساب جوانان جسور و وطندوست صف قواهای مسلح کشور پورا گردیده. جوانان با ifade صداقت و وفاداری به مرزبوم کشور، مقدسات دولت، ارزش‌های ملی و سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امام علی رحمان سوگند حربی یاد می‌کنند. در نویای خوالینگ نیز والدان جوانان را در روحیه وطندوستی و خویشتنشینی تربیت می‌نمایند که هر یک جوان سنی دعوتی با درک بلند مسئولیت شهروندی به خدمت مادر وطن سفربر می‌شوند. شکرگزاری از آن می‌کنم که در دولتی تنج و امان زندگی کرده و افتخار از آن میکنیم که ما جوانان به صف قواهای مسلح آمده به خلق وطن خود خدمت میکنیم. برای حمایت حفظ وطن خود آمده به قید گرفتیم. امروز به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان روانه میشوم. در ادامه چهاربینی از جانب زنان و بانوان ناحیه مراسم نامگذار تشکیل کرده شد که این تدبیر شادی و نشاط نوسکران را باز هم دوچند نمود. طور ضمنی برگزاری چهاربینی روز دعوت شونده معلوم گردید پدران و مادران و استادان دعوت شوندگان با چنین فرزندان شجاع وطن دلیر و جسور و با متانت افتخار نمودند. در ادامه با چند نفر نودعوت شدگان که به کورس‌های کوتاه مدت رانندگی و کسب آموزی جلب گردیده بودند شهادتنامه‌های رانندگی سپرده شد. برنامه رنگین فرهنگی که از قسمت‌های نهایی چهاربینی محسوب می‌یافت خاطر اشتراکچیان را بالیده گردانید. خدمت حربی در صف ارتش ملی نشانه روشن احساس وطندوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت به سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. امروز در شهر وحدت بخشیده به روز دعوت شونده با اشتراک مهمانان، پدر و مادران، دعوت شوندگان، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ریاست معارف شهر و سربازان جمع آمدی با شکوه و خاطرمان دایر برگزار گردید. گفته شد که خدمت در صف ارتش ملی در برابر قرض مقدس شهروندی برای جوان پسران مایه افتخار و شرف بزرگ بوده. هر یک جوانمرد مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودشناسی و میهن‌پرستی را در وقت خدمت حربی از بر می نماید. هر یک جوانمردی با آر و ناموس وطن باید این قرض مقدس خود را در نزد وطن مادر فراموش نکرده در حفظ مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال همیشه آماده باشد. خوشبختانه با دستگیری پیوسته سرفرمانده قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جزو تامهای ارتش ملی روز تا روز بهتر و خوبتر گردیده برای خدمت حربی سربازان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. جوانان شهر وحدت با درک مسئولیت و وطندوستی و خودشناسی ملی خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را برای خود مکتب جسارت و مردانگی دانسته امروز خدمت در ارتش ملی را مایه افتخار برای خود می‌حسابند. عین زمان در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از شهر وحدت زیاده از 1200 نفر جوان پسران شرفمند دیار خدمت حربی را به جا آورده ایستادند. در تدبیر امروزه روز دعوت شونده راه اندازی نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت پدر و مادران نوسکران زیر سرود و ترانه ها با خوشنودی و خرسندی زیاد به صف ارتش ملی رهسپار گردیدند.
бо дарки он ки ватандӯстӣ бояд сифати ҷудонопазир ва эҳсоси қалбии ҳар як шаҳрванди бонангу номуси мамлакат бошад, ҷавонон бештар бо майлу иродаи хеш хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро сарбаландона ихтиёр карданд. бо мақсади дар сатҳи баланд гусел намудани навдаватшавандагон аз ноҳияи рӯдаке ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдаке чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷамъомади тантанавӣ роҳбарияти ноҳияи рӯдаке, навдаватшавандагон, волидони онҳо ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуданд. зимни баромад масъулин таъкид намуданд ки дар ҳама давру замон тараққиёт ва рушду нумӯи давлату миллат аз тинҷиву осоиштагӣ сарчашма мегирад ва таъмин будани сулҳу суботи сартосарӣ дар қаламрави як мамлакат маҳз аз иқтидору тавоноии артиши он вобаста мебошад. мустақилияту соҳибихтиёрӣ, озодию якпорчагии ватани азизи мо Тоҷикистон ва ваҳдату якдилии миллати тоҷик дар натиҷаи ҷонисорию фидокориҳои фарзандони содиқу вафодораш ба даст омадааст. масъулияти бузурги ҳимояи ин арзишҳои олӣ ва тамомияти марзию ҳудудии кишвар бошад бар дӯши ҷавонон, меросбарони миллати ватандӯсту меҳанпараст ва насли соҳибхираду дорои фарҳангу тамаддуни чандин ҳазорсола вогузор шудааст. зиёд гардидани шумораи шавқмандон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат баёнгари баланд гардидани ҳисси ватандӯстию ватанпарварии насли ҷавони кишвар буда, азму иродаи қишри ҷомеа дар ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таҳкими истиқлолият беш аз ҳар вақти дигар қавӣ мегардад. ҳамин аст ки имрӯз теъдоди зиёди ҷавонони ноҳияи рӯдаке бо майлу рағбати зиёд ва ҳисси баланди ватандӯстӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил шуданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз шароит дар ҷузу томҳои мамлакат ба маротиб беҳтару хубтар аст. натиҷаи дуруст баромондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҷавононе ки сину солашон ба хизмати ҳарбӣ расидааст ва падару модарони онҳо буд ки хушбахтона дар мамлакат сол ба сол сафи ҷавонони қавиирода бо масъулияти баланди ватандӯстӣ ба хизмати ҳарбӣ мераванд зиёд гардидааст. ҳамчунин хотирмон гусел намудани навдаватшудагон аз ҷониби санъаткорони бахши фарҳанги ноҳия санаҳои ҷолибу диданӣ вобаста ба ватандӯстии ҷавонон пешниҳод гардид ки навдаватшавандагон ҳамроҳи волидон рақсу хурсандӣ намуданд. аз чеҳраи болидаи иштирокчиён маълум буд ки воқеан имрӯз ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро қарзи ҷавонмардӣ медонанд. ҷавонони сарбаланди тоҷик барои ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодиамон бо ҳушёрию далерӣ ва мардонагӣ омода буда онро чун гавҳараки чашм ҳифз менамоянд. дар ин рӯз аз ҷониби сарбозону афсарон машқҳои тактикии ҳарбӣ пешниҳод гардид ки иштирокчиён аз он дидан намуданд. дар ноҳияи файзобод бахшида ба рӯзи даъватшаванда бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фаъолон, даъватшавандагон ва волидайни онҳо чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. зимни баргузории чорабинӣ масъулин таъкид намуданд ки маҳз тавассути хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонон ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд ва ҳамчунин ҷавонмардони шуҷои ватан ба камол мерасанд. ҳамзамон донишу малакаи сиёсии худро тақвият мебахшанд. дар ин рӯзи фарҳбахш ҷавонони ноҳияи файзобод ба комиссарияти ҳарбии ноҳия омада иброз намуданд ки мехоҳанд қарзи шаҳрвандии худро назди ватан модар иҷро намоянд. дар заминаи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ ба маротиб беҳтар гардидааст ки ҷавонон бо рӯҳи илҳоми қавӣ хизмати ҳарбиро адо намуда сарбаландона ба назди волидайнашон бармегарданд. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин дигар иштирокдорон аз ҷумла даъватшавандагон ва падару модари онҳо дар робита ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ибрози андеша намуда ҷавононро ба ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва садоқатмандӣ ҳидоят намуданд. ба ҷавононе ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро хатм карданд, шаҳодатномаи ронандагӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. дар фарҷоми чорабинӣ ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи файзобод суруду таронаҳои дилнишину ватандӯстонаро пешниҳоди иштирокдорон намуда ҷавононро ба сафи артиши миллӣ гусел карданд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.